Kei te tino whakahe ngā kai tōranga pū Māori me ngā kaimahi kāwanatanga i te whakatau a te kāwanatanga kia whakakorengia atu te tari Māori i te manatū Aorere. Hei tā rātou ko te tīmatanga noiho tēnei o te rautaki poro tūranga mahi a te kāwanatanga i roto i ōna tari me ōna manatū. Kia mokowhiti atu tātou ki te whare pāremata, kei reira hoki a Jasmine Pearson e tatari mai ana me ngā tai pitopito o te wā. Jasmine. Tokorua ngā kaimahi Māori kei raru i te wāhanga Māori o te manatū Aorere, ka poroa te tūranga o tētahi, me te hanga nei ka whakaitia te tūranga o tētahi atu. O tia, e hara i te mea kai te kōrero tātou mo te tini me te maha ka ngaro i ā rātou tūranga mahi. Heoi, ko te takeke e ai ki ngā kaitoranga pū Māori, he tohu kino tēnei ki ngā tari kāwanatanga katoa, kei raro rawa ngā kaupapa Māori e putu ana. Kei ia tari te tikanga ki te pupuri i tētahi wāhanga Māori. Mēnā rānei he whakatautau i te pūkoro a ka parea. E tohu pea ki mātai ngai Māori. Ko kura moeahu te kai whakarite tikanga Māori ki te whare pāremata. Ka tahi ia ka rongo mo ngā whakarere kētanga kei te tari o te manatū Aorere. E tapahi ngā tūnga Māori, nā wai whakatikatu rā ngā tikanga ngā kaupapa Māori ki roto ia tari. Koina te tino kaupapa. Ko te hiki nama te kaupapa a te kāwanatanga, no reira te ki kia tapahi tēnei tari i ā rātou utu mā te whātekau miriona tāra. Ko ki te atu i tēnei āhutanga ki te puni kōkiri, arā anō nā tari o te kāwanatanga, kei te whai te kāwanatanga i tōna horai, ai roto i te āhutanga o tēnei tari mei. Nā te wāhanga Māori o te manatū Aorere te kawenga kia hāngai ngā whakaitanga tau hoko ki etahi whakaaro Māori. Engari ka aha tērā mai i konei, auare ake. Me whai wāhi te Māori i roto i ngā kōrero katoa i ngā puta tētahi paku kōrero ki tā wāhi. He ai kia reipa tai hoa ake he tīmatanga noa. Mena kei te haere tonu tēnei āhuatanga ki ngā tari katoa, ka kitea tātou te tino tai o te kāwanatanga. Kaore anō kia mutu katoa ngā tapahi, ko te matapai he whakatā rure anō kei te haere ake. Nā te mea, me tapahi te tari i ōna utu ātau mā te whātekau miriona tāra. Nā i tēnei wā he rua te kau mārima miriona noiho kua tapahi, no reira te anipā o ngā waru te kau kaimahi Māori a puta noa i te ao, mo ā rātou tūranga mahi. Nō reira, Jasmine, kei te whakahe te rōpū tōranga pū Māori i tērā, engari kua kihirua mo te wahanga tua iwa e pāne ki te tiriti o Waitangi i te ture Hokorawa. He hanga kōrero mo tērā? He tika tau, i kaha whakahe te Pāti Māori i te hiahia te kāwanatanga kia whakakore i te heringa tiriti tua iwa ki roto i te ture Hokorawa. Nā i naia nei, i tēnei ata tonu kua ki mai a te kaiārahi takirua Peter Sharples, kei te pai noi ho tētahi wāhanga kia kore e mau te tiriti e pāna ki ngā kaipupuri hea o ngā rawa kei te hoko atu e te kāwanatanga. Nā kia mōhio hoki mai tātou e kore e tāia te kāwanatanga te hanga i tētahi kaupapa tiriti ki ngā tāngata e utu i e nei hea. Heoi, ko te kia te Pāti Māori ka wehe rātou i a Nāhinara, me nā kaore te kāwanatanga e tutuki pai i taua kaupapara. Te āhua nei kei wainga pēr rātou i te wāhi māro me te kōhatu i tēnei wā, Scotty. Kia ora rawa, te koe Jasmine, he kōrero nui wēnā. Jasmine Pearson e te iwi i te whare pāremata.